twagiye kwifuriza kugubwa neza musanzwe bumenyereye iyi plateau kandi murabizi ko tutabatenguha. Uyu munsi tugarutse kuganira ku makuru atandukanye cyane, turi koza i Washington aho abashyitsi babiri bakomeye, abakuru b'ibihugu babiri, Benjamin Netanyahu ntabwo ari perezida wa Israel ahubwo ni minisitiri w'intebe wa Eta Juif, ariko nanone ni nk'aho ari we muyobozi w'igihugu kubera ko niwe chef d'Etat. Ariko yari kumwe na Zelensky wa Ukraine, nawe bivugwa ko yari ari hano i Washington aje mu biganiro kugira ngo aganire n'aba yitwa bakuru be. Turi buze kubigarukaho ibiganiro bihatsiki byanga bikunda ukibona witwa Netanyahu ari kumwe na Zelensky ndetse na Donald Trump, bitumenye yuko ibyo baganira byiganjemo pinapo cyane cyane mu burasirazuba bwo hagati cyangwa se muri Middle East, cyane ko abantu benshi bakomeza kuvuga ko iyi ntambara yari igitekerezo cya Israel kurusha uko ari icya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese abanyamerika barabivugaho iki? Ni biki baganiriye muri ibi biganiro? Ni byinshi turi buze kugarukaho, n'impinduka zabaye mu gisirikari cyane cyane CENTCOM, ibyo batangaje ku bigendanye na casualties cyangwa se ibyo batakarije mu gisirikari. Ni revelation uyu munsi ziri inedi udakwiriye gucika ugacikwa nk'uko mubimenyereye. Rero ntabwo ndi jyenyine, mwamubonye Ndayisenga Clement aba yiteretse ameze neza ku mucongo ariko nawe ndabona umeze neza. Nanjye meze neza mu mvange zawe. Meze neza, nanjye nabivangavanze. Yego. Ntabwo nakwiburira, ahubwo banza utubwire. Mbonye mu kanya gatoya mu isaha nk'ebyiri zishize Benjamin Netanyahu asohoka aganira n'ibitangazamakuru, avuga ko yishimiye umubonano mpuzabitekerezo yagiranye na Perezida Donald J. Trump. Umusetsi bike turi mu makuru mpuzabitekerezo ubwantu baba barayobye mu bitekerezo. Oya, ni imibonano mpuzabitekerezo kubera ko abantu barabonana bakanahuza ibitekerezo bakaganira. Uretse ko ari igihe bitanahura noneho bagasohoka batubwira ko byagenze neza, bahuye kandi inyuma byari biciye. We yari kuvuga ko ngo ni ibiganiro ngo birenze kuba byagenze neza. Ni ibiki byabereye muri ibi biganiro? Icyo nzi cyo banyibiye akabanga abantu bari hafi aho, bambwira ko baganiriye bien sûr ku ntambara ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Baganira bemeranya yuko ikintu cyitwa kwemerera Iran gutunga kirimbuzi ni hors de question, ni ibintu bidashoboka, sakirirego. Ndetse yemwe Netanyahu yari yitwaje akanadanago karimo n'udufoto twafotowe na satellite n'ibiki byose azifu arusha kuneka abanyamerika. Arabwira ati dore hari umusozi witwa Pickaxe Mountain, ngo niho bimuriye ibikorwa byo kukarishya iranium. Ati buriya niyo mushaka kurasa ndaza kubatungira agatoki muri aho murasa, ariko se ubu ntabwo ari kuboshya. Nyibwirira ibindi nawe baba bakubwiye. Ari kuboshya ukurikije biri kuba, kuko urumva n'amezi 5 ashize, zaho umunsi umwe 28 Gashyantare 29 Nyakanga, urumva amezi 5 noneho bahuye, ahubwo amezi 5 ku munsi yari yuzuye. Nko kuvuga ngo n'ukwisuzuma turebe ngo ibitero twagabye kuva ku 28 z'ukwa kabiri kugira 28 z'ukwa karindwi bigeze hehe, evaluation igeze hehe, intege nke ziri hehe, twakongeramo izihe mbaraga. Kuko aravuga ngo ibiganiro byagenze neza, buriya abanya-Irani bo ntago uyu mvugo bayishimira. Kugenda neza kwa Amerika na Israel bivuze kugenda nabi nyine ku ruhande rwa Iran. Birumvikana. Kuko niba bavuga bati gutunga uranium, intwaro kirimbuzi kuri Iran, ni créer kuri Iran, ni sakirirego n'ikirazira. Kandi Iran yivuga yuko ingufu n'ubutegetsi bw'abanya-Iran n'abanya-Iran bashingiye kuri izo ngufu za uranium na nucleaire. No kuvuga ngo birahita bigaragaza yuko bya bintu by'ibiganiro ka gahenge k'iminsi 60 kuva mu kwa gatandatu n'uri katubahirijwe, biragaragaza yuko ahubwo bigiye kuba imbere ari byo byaba ari bibi. Niba uvuga ngo urabuza Iran gutunga izo ntwaro kirimbuzi, Iran gutunganya uranium isatira n'ubundi izo ntwaro kirimbuzi, kandi Iran ikavuga ngo ahubwo iyo ngingo no mu ngingo basinyanye z'amasezerano yo ntirimo, iri mu biganirwa ku ruhande. Ariko ukaza ukavuga uti noneho ntabwo mwemerewe kuba mwatunga izo ntwaro kirimbuzi,
cyangwa se iyo uranium muyitunganye, ahubwo naho mwe muri ububiko dore twarahavumbuye tugomba kujyayo tukarasa. Mu gihe kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze iminsi zirasa n'ubundi ku bubiko bw'intwaro n'ibikorwa remezo bya Iran, bya gisirikare, ariko byaze gushira, byanze gushira, ubanza bigenda bivumbuka nk'aya mabuye yo muri Kongo. Bafite ibyitwa missile cities kandi nyinshi, yego, ku buryo rwose stock y'amamisire, stock y'amadrone ni ikitabuze. Yego, stock kandi noneho uko banarwana ni nako inganda n'ubundi ziba ziri gukomeza gukora zisubiza aho zivanye izindi. Ukabona rero niba Netanyahu avuga ko yishimiye ibyo biganiro, n'ubundi ntabwo ari ibiganiro avuga ko ari byiza ku isi muri rusange, ni ibiganiro byo gukomeza intambara. Niba ingingo Iran ivuga iti muziganirwa ibi ngibi mushyire ku ruhande twaganira ibindi, ariko ibi ngibi bijye ku ruhande, undi akaza avuga ati ahubwo ibyo ngibyo nibyo bigomba guherwaho biganirwaho, biragaragaza ko n'aya masezerano yose na bya biganiro byari bihari byose bisa nk'ibidahari, ari ibintu byo kujijisha rubanda. Ikiza gihari nuko na Israel ntabwo ihagaze neza mu bigendanye n'ubwirinzi bwayo cyangwa se no muri atake yayo. Ntabwo duheruka kumva pinapo muri ntuza muri Libani, ariko umutegetsi wa Libani aherutse kuza muri Washington nawe kubonana na Perezida Donald J. Trump. Byose ubyumve nk'ibifitanye isano, kubera yuko ntabwo wamenya icyo yamubwiye n'ibiki byose, ariko bagomba kuganira ku mbaraga za Hezbollah. Hezbollah ifashwa na Iran, n'abahuti babonye ko binjiye mu ntambara, nabo barasa kuri Arabia Saudite, bafunga n'amato, inzira y'amato ajya muri Arabia Saudite. Ibintu nabyo byatumye umwuka mubi wongera kuzamuka. Hari serivisi zo muri Arabia Saudite zongeye zahize zinafunga, zahagaze kubera abahuti nabo binjiye muri bino bitero. Kandi muri no minsi mike ishize, kuva byatangira ku 28 Gashyantare, muri kuno kwezi kwa Nyakanga nibwo abahuti batangiye kwigaragaza bagaba ibitero, bugafunga inzira, batangira kuraswaho na Arabia Saudite. Ubonye ko na Pakistan yahise ivuga iti twe tuzatabara Arabia Saudite, kandi Pakistan ubwo ngubwo ni umuhuza. Ubona ko ibintu birushaho gukomera, mu gihe kandi bari mu byo biganiro n'ubundi ntabwo byabujije ko n'ubundi Iran n'ubundi irasa, kuko yarashe kuri Jordania n'ubundi ku nyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump ariko narabibabwiye guturuka kuri bya biganiro yavugiyemo ko ngo aziyamamaza ngo aziyamamariza manda ya 4. Urabyibuka? Yego, yavuze ko ngo ibintu by'amategeko bigomba kuba bihinduka. Kuva icyo gihe birasa naho intelligence zaturukaga muri CENTCOM zamugeze iti nyakubahwa turi gushirirwa. Kandi nanone Pentagon nayo ubwo gusaba Pete Hegseth turabizi ko yasabaga miliyari zindi zigera kuri 90 ngo bakomeze intambara. Yego, ingengo y'imari basaba ko yongerwa kugira ngo ntabwo barabyemeza, Senate ntabwo irabyemeza. Ni ukuvuga ngo mu magambo make ya Donald Trump yanze kwishyira mu ntambwe 18 kubera ko azi neza ko ntabwo bafite uburyo bwo kuravitaya ingabo zabo no kuvugurura stock yabo. Ndetse yemwe CNN erutse no kumena umuceri ivuga yuko stock y'abanyamerika mu by'ibirwanisho ukuyemo ibyo bahereza Israel, ukuyemo ibyo boherezaga guturuka ku bwa Biden bohereza muri Ukraine, urumva n'ibyo bamaze iminsi barasa muri Iran, byatumye stock yabo kugira ngo isubire uko yari imeze mbere y'izi ntambara byatwara imyaka 3 bakora ubutaruhuka, kandi ubwo bahagaritse ibitero. Yego, bakaba bahagaritse ibitero. Ibi impamvu Donald Trump yatangiye kugenda gake mu by'intambara nuko babizi neza ko Ukraine iri kurwana n'Uburusiya, yego, ariko ntabwo Uburusiya burakoresha ibyo bita force majeure, force maximale. Intwaro za bimeze ariko no kuri Iran ivuga ko intambara urushaho kugenda ikura, ariko igenda iza n'izindi ntwaro itigeze ikoresha bwa mbere. Hariho n'ibindi nabonye rero bundi bari kuvuga yuko ngo na ibyo bita nuclear warheads z'abanyamerika ngo zagabanyutse. Zagabanyutse zijya hehe? Zaragabanyutse se ko ntaho zari zarasa, ko batari barazirasa, bazigabanyuye bazijyana he? Ariko ndanabyibajijeho birancanga. Ikindi nuko Donald Trump arabizi neza ko iyi nama yari igamije gukomeza kumusunikira muri iyi ntambara. By'umwihariko nari maze kubikubwira, PICEX wa musozi uriho ngo nuclear facilities ngo baje ngo bimuriye ibyo yarari kumubwira ati dore n'amakordone nimushaka kuharasa muzagende byagenda gutya. Donald Trump yahise atangaza ati ntabwo ibyo ngibyo nzabikora ari uko mbibwiwe, ngo nuko nabibwiwe na Netanyahu. Yego, urumva ni nkaho yabwiye ati nyabuneka nimukomeza kuncuka.
mukomeza kuncu amezi 5 hari byanyeretse Eh. kandi ubonye ko na CENTCOM ivuga ko kuva ibitero byatangira muri aya mezi 5 abasirikare 600 ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibo yemera ko bakomeretse Yego. ibyitangariza ikavuga ko 18 bapfuye ikavuga ko harimo abapfuye ngo baguye mu bikorwa bya gisirikare hanze y'igihugu 18 ariko bamaze iminsi nibo batangaza mu bafashe ngo bavanyemo 4 ngo babashyira ngo ko bazize ngo ibikorwa bindi bya gisirikare byo hanze y'igihugu byo hanze y'igihugu nk'impanuka se ariko urumva niba Nkikize. basobanura urumva Ntago ariko niwo babikubwira. wigenzura ntago babikubwira ariko ntago wambwira ngo amadrone n'amamisire y'abanya-Irani arakubita kuri CIA headquarter ya CIA Ibirindiro bya gisirikare muri Arabia gusa. Saudite urumva mu bihugu 10 na bingahe irasaho yego ngo umbwire ngo nta muri musirikare Kuwait muri Jordania muri Bahrain muri Arabia Saudite muri Sha, Qatar ntabwo muri ngiye Leta Zunze Ubumwe mbashaka z'Abarabu nabonye utwana twaguye muri cya gitero cyo muri Jordania ejo bundi harimo udukobwa tubiri twiza tw'uturatino urumva ndavuga nti se bagenzi batwo abanyamerika nabo babaheza nguni yego Amerika nayo igira amakarita atabara warabizi nta gihugu kitagira amakarita atabara ku isi bari kuvuga ngo dore akana shango kabujijwe ngo kurya ubutoya bwako kabujijwe kwenjoyinga two muri Iran tumwe ko kwishuri ko batatuririye two muri Palestine ariko nyine ko batatuririye ariko nyine ibyo bigarasha biri kuvuga biti nk'aba bana batoya Bari batumwa kuziritse. kujya kwica abandi bana batoya bangana baraziriki mwahumutse mukamenya ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kubakoresha akazi kabi ubwo Trump rero yongera hati ntago Bibi amwita Bibi Netanyahu Bibi ntabwo azanshora muri ibyo bikorwa niba ari ugukubita muri PKX tuzabikora ari uko ibiganiro binaniranye burundu yego urumva icyo ni ikintu kimwe hanyuma ku rundi ruhande yari yagowe rego uyu munsi yari yagowe ntuza rero nawe araza arabizi ko yasuzuguriwe muri kariya kazu Zelensky baramubwiraga you don't have cards noneho ukuntu ntuza witwa J.D. Vance yamwifatiye ku gakanu ahita amwegera cya gihe usiko yagarutse gusaba imbabazi yari yahatswe burundu agaruka kwicisha bugufi no gusaba imbabazi kugira ngo ariko kira kiganiro ko cyari cyabaye cya nyacyo cya politike byari byagiye ku ruhande hari abantu barabwiranye ukuri kwa nyako kuko yaramubwiye ati muri kwirata gutya kuko intambara nyine itajya igera hano kuri ubu butaka bwanyu yego atari ko ihageze mwabimenya aravuga ati ntabwo ari wowe unyigisha uko ibintu bimera wowe urumva rero umugabo noneho ubanza baramwubashye cyane ko nawe Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zigeze nk'aho kwitondera urumva yego yaje we noneho azanye ngo makuru ateye aterera oya Zelensky we tubafitiye ubutasi bwerekana ukuntu Uburusiya buri gufasha Irani urumva we yakuriye mu ntambara yego yakuriye mu ntambara nk'uko twabivugaga ukurikije rero ko ubu ngubu Ukraine yitwaye muri no bitero byo mu kwa kabiri ariko ku cy'ukwezi kwa kabiri undi guhora kugaruka muri ibi bitero ibyo Burusiya na Ukraine mu kwa kabiri 2022 bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel kuri Iran mu kwa kabiri 2026 yego ariko rero urebye Iran ko Ukraine kuntu yagerageje kwirwanaho za drone ziri gukora akazi zihangayikishije Moscow nizo drone zigezweho kandi zihendutse kugeza ubwo yabwiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati ko zira ibitero bya Iran tubifitiye umuti twebwe twagufasha akabanza kumwongera kumubwira ati reka agenda ndabanza urwane nawe urwawe hanyuma ubone kudufasha ariko binyuma biza kurangira yemeye ko buriya muri rugamba rwa Amerika na zira drone Ukraine iri gutanga na drone zijya kurasa muri Iran yego icyo rero ni cyerekana yuko Ukraine yarangije kwinjira muri iyi ntambara nubwo bwose iri kwigira nyoni nyinshi ivuga yuko ngo yarashe ngo ubu bwato bw'Abarusiya bw'Abanya-Irani bw'ubucuruzi ngo yabwibeshyeho butari bugamije ibitero bya gisivili ngo ahubwo ari igisirikare bahanganye cy'Uburusiya ariko rero n'ubundi bwato bw'Abarusiya n'ubundi bwari bashinjaga gufasha kujyana izindi ntwaro muri Iran ni nabyo byahise bituma n'ubundi kuko Ukraine nyuma yo irashe ku bwato yego ni naho rero n'ubundi Iran yahise ivuga iti twebwe murabizi ijisho rigomba guhorerwa irindi tugomba gusubiza bino bitero byanze bikunze hanyuma ariko rero nabo basigaye ntabwo ari bikiri true promise oya harimo nanone impande zombi zarashegeshwe ko bari bavuze ko bazarasa kuri Diego Garcia ndetse no kuri bayita Fairford
cya kibuga cy'indege cyahagurutseho indege zari zigiye kurasa muri nuza muri Oya, ariko Irani. urumva impande zombi zarasegeshwe. Bose baragenda bikandagira barikandagira muri akaba bati rusange. ubwongereza ko budaheruka kurwana ubu buramutse buri kuribwaribwa twabarasaho rimwe bagahita batuzira nabo. urumva hari barimo kugenda bikandagira, ariko nanone niyo byahise bituma abayobozi ku mpande zombi, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Irani ari Gachi ndetse na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine baganiriye ngo ibiganiro birimo kudahishanya byo kubwizanya ukuri, ariko bagira aho bahuriza bagara uburyo bwo guhosha umwuka mubi, kuko Irani yari yavuze ko igomba gusubiza ibyo bitero kuri Ukraine nayo itivuga iti reka tugende tubatanga hakiri kare twemere ko twakosheje, ko tutazongera uwo duhanganya ari Uburusiya ariwe nyirabayazana ko habayeho kwibeshya ku kurasa buriya bwato bwa gisivile, ko n'ubwato bwa gisivile si ubwa gisirikare. Ikindi buriya twababwira nuko Zelensky bimwe mu byamugenzaga ni ugusaba uruhushya rw'uko yahabwa lisanse cyangwa se uruhushya nyine uburenganzira rwo gukora ubwirinzi, systeme z'ubwirinzi za Patriote. Ubundi bajyaga bazimwoherereza ziba zinahenze Patriote imwe seti yose nabonye ishobora guhagarara miliyari. Yego, n'amafaranga menshi. Seti yose ni ukuvuga ngo cya kimodoka n'ibibatiri byacyo, tuvuze ngo batiri de lancement de missile, iriya yo ntabwo ari missile zigiye kurasa, ahubwo ni missile d'interception. Yego, urumva ni ibisasu nyine byaremewe gukora interception. Iyo seti yose n'ibisasu byayo ibindi. Iyo seti ndetse na radari igomba guhita ikurura nyine ibwira ntuza ngo kiraje bagishwanyaguze bagihanure kitaraturika. Hanyuma ureba rero Irani uko byayigendekeye igashegeshwa n'ibyo izo drone ziva muri Ukraine zihendutse zinyuze kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihabwa na Ukraine noneho nayo irimo irashaka ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika babaha go ahead ngo bagende bajye kwikorera noneho ubwo bwirinzi bwo mu kirere bwa Patriot. Kandi urumva niba Irani ibabwira ngo mutwemerere dukore, nuko byanze bikunze bafite ubwo bushobozi bwo guhita babikora kandi bakagera ku ndunduro, kandi bikaba bisobanuye ko bishobora no kuba byaza bihendutse kuruta uko bihagaze. Niba kuri drone babona ko bihendutse, bishobora no kuza bihendutse kuruta ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikoresha. Niyo strategy yabo. Tushyira imbaraga n'ubwenge muri efficacité, ariko igiciro kibe hasi, ari gitoya. CENTCOM rero ni rya shami ry'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rirwanira mu burasirazuba bwo hagati. Umugabo uyiyobora yitwa Admiral. Ubundi Amiral ni peti bahereza abasirikari barwanira mu mazi. Yego, Amiral kora Amerika, kandi naho igisirikare cyayo gikomeye hambere n'ubundi ni mu mazi kuko bakikijwe n'inyanja. Yego, Amiral Brad Cooper rero afatanyije na Dan Kane we wo muri Air Force, komanda wa Air Force, nibo babagiye White House bati dukurikije ibyo turi kubona aha ngaha turakwingize muri iri joro rya 13 bari ryo rya nyuma turasa kuri Irani, kuko Irani tumereye nabi, ntabwo turi kubona ibyiri kudukorera, kubera yuko ibitorero byindi byakurikiyeho nyuma y'ijoro rya 13. Yego, Irani yari yarangije kurasa ubwirinzi bwa THAAD bw'abanyamerika, urumva bwari buri muri Kuwait. Yego, nibwo bwari busigaye busa naho bureba kurusha nyuma y'aho bari barasiye ubwo muri Qatar, urumva n'ubundi bari bafite muri Bahrain. Yego, izo radar ubundi hari bari bahafite radar zigera kuri 6 mu burasirazuba bwo hagati. Ubu ngubu hasigaye nk'ebyiri, ariko zitari performant, zidakora ku rwego ruhambaye rwo gukora muri intambara, urumva rwo rubona ibikezi rubibona byagiye nk'ababana nyine usubira inyuma ngo ndebere imodoka nikoreho, cyakoraho ikavuga ati papa hagarara byakozeho babibona nyuma. Radari basigaranye ziri kuri urwo rwego, tekinoloji igezweho yarazisize. Iyari isigaye rero niyo ngiyo nabonye yitwa ngo niba ari NST ngo bagana ngahe, ntago nibuka imibare bashyiraho, urumva nayo yari ihagaze agaciro k'amamiliyoni magana ngahe, hejuru ya 300, ariko n'igiseti cyose n'ubundi aho ngaho baharaje hari na Patriot yari hegereye, ko radari yirakurura amakuru igahita ibwira ntuza interception igahita ikora, urumva byose barabirashe mu ijoro rya 13. Yego, Irani yarabirashe, ari nayo mpamvu bavuga bati aba bahambirwa baturashe bate, ko iyi tekinoloji tutari tuzi ko precision de frappe batayishobora.
byanga bikundana abashinwa n'abarusiya babibafashije. ni ukuvuga ngo n'ubundi uburusiya n'ubushinwa ntabwo leta zunze ubumwe za amerika zari zizera 100% ko batari muri iyo ntambara, nta nubwo urumva, babizeye kandi bashyigikiye uruhande rwa irani, kandi kuko birumvikana n'ubundi hakabamo urwo rwikekwe, kuko ibyo biri kuba n'ubundi Zelensky avuga ati twebwe icyo leta zunze ubumwe za amerika zagabanyije imfashanyo n'ubundi ziha Ukraine muri runo rugamba, noneho bakavuga ati twebwe imfashanyo muduha ni ukutwemera noneho tukabyikorera. Yego, niyo mfashanyo turi gusaba. Centcom rero nyine nagenda nkunda abastratege, umuntu ukubwira ati niba ijisho narebeshaga bari byatuye, bakaba batangiye kunkoma utuntu twa njonogo no kunkora munsi na z'amatwi mu gihorihori si bankubitira mu gafuka, wabaye uretse ko abanyayirani twagize imana tugasanga ni abantu batajya barasa iyo utabarasheho. ntibajya barasa iyo utabarasheho, ariko nanone leta zunze ubumwe za amerika icyo gisirikare n'ubundi nicyo cyashubije inyuma amato ya irani 18 yarangiye kunyura mu muhora wa Hormuz. Uzi ko umuhora wa Hormuz kugeza amagingo aya ngaya ufitwe na Irani, nivuga iti tugomba kuwugenzura. Wabonye ko na Omani ejo bundi nibwo yohereje ubutumwa bwa proposal y'amasezerano y'imikoranire yo kugenzura umuhora wa Hormuz, ariko ngo umuyobozi w'ikirenga wa Irani niwe ugomba gusoma akemera ibikubiye muri ayo masezerano, akaba yashyirwaho umukono kugira ngo noneho kuri muhora bahuriyeho cyane cyane Omani na Irani, noneho aribo bagira ijambo rya nyuma kugira ngo byitirirwe Irani gusa, noneho inareshye Omani bahite babihuriraho kugira ngo noneho bafatire abandi bose basigaye ibyemezo byo kugenzura umuhora wa Hormuz. Irani ariko ntabwo yizera Omani neza, ntabwo yizera neza, irimo irashaka kureba ko wenda yayinyuza mu masezerano akumvikana, iyo yaranyarureshwa n'ikivuga ati wenda turi kumwe, cyangwa se barakavuga bati tuyibona nk'umuntu utambikije ko yanayirasheho muri bano yirasaho, n'ubundi nawe yigeze kubarasaho babarasheho. Kandi ikindi igice kinini cya Omani cyo kikora ku nyanja y'Abahinde, peteroli yabo bayigurisha itagombereye kunyura mu muhora wa Hormuz. Hanyuma rero ubwo bwato 18 nanone bwasubijwe inyuma, ubundi bunasakwa kugira ngo barebe ngo butwaye iki, kuko muri ubwo 18 harimo bubiri bwasatswe n'ingabo za leta zunze ubumwe za Amerika zibujyamo kugenzura ibyo butwaye. Nabyo urumva n'ibintu bishobora kongera gutera umwuka mubi hagati y'impande zombi. Nagasuzuguro kuri Irani, nagasuzuguro kuri Irani, kuko Irani ni abindi ubicuruzwa bindi akamera kunyura muri uwo muhora. Irani abanyuramo iba yabahaye uburenganzira, ariko none nayo irimo gusabwa uburenganzira cyangwa kubusaba leta zunze ubumwe za Amerika kugira ngo musubire inyuma, mu gihe kandi aho ngaho Irani n'ubundi ishaka kumvikana Omani kugira ngo n'ubundi bazajya banyuramo bose, n'ubundi bajye bagira akantu batanga, mu gihe muri ya masezerano leta zunze ubumwe za Amerika yo ishaka ko bazajya banyuriramo ubuntu ubusa. Reka tubashimire, tuba twayabahaye kubita tubivangavanga n'imvange. Rero ngushimire cyane Ndayisenga Clement, wakoze cyane nawe Papa Primo, nizere ko umeze neza nawe. Muramubona ameze neza ari ku buhanga bw'amajwi n'amashusho. Icyo gitondeze kiratyaye nakubwira ngo peace and love. Tondeze nditeguye rwose, reka njye kwicongesha. Asante sana.